بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلمانا خدا عز وجل دسورة آل عمران آية 19 دا وها قوتيا إن الدين عند الله الإسلام. دين لجم خدا إسلاميتيا، يعني خدا بإسلام جمهور رازي دبي إسلام بيوا تدينا خدا قبول ناكي. ديسا خدا عز وجل دسورة آل عمران آية 85 دا وها قوتيا او كسي گوشغيني اسلامي لدين بگره دينا بگره خدا جي قبول ناكي و د آخرت دجي يخسري بي. پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. او کسیکو خدا رب اولار قبول بکے، او کسیکو اسلام دین اولار قبول بکے، او کسیکو محمد علیہ الصلاة والسلام پیغمبر اولار قبول بکے جنت جیرا واجب دبی. يعني قبول کرنا خدا مو امر خدا بجه بینی خوش حرامیت دور بگری، قبول کرنا اسلام شرط اسلام پیک بینی، قبول کرنا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام چشتے گو جمهور گوتی مهوان چشتا بکے لپای ریاوی هره لپای سنتاوی بمشے. صحابیہ کش پیغمبر علیہ الصلاة والسلام پرسی گو یا رسول اللہ چشتا کی جمر بیجا گو اشتا پیوشت کسی نپرسم حوجهی بال تپرسی دیو نبی. پیغمبر علیہ السلام جیر گوت قل آمنت بالله ثم استقم. گو بیجم ایمان بخدا آنی پیرا خراست کا. گلی مسلمانا دین اسلام امر بمحافظہ پینچتاد کی. دین اسلام امر بمحافظہ جاند کی گم ہو جان محافظت کی. دین اسلام امر بمحافظہ مالد کی، امر بمحافظہ عاقلد کی، امر بمحافظہ دین کے، امر بمحافظہ نسلیت کے. یعنی دین جان مال عاقل دین و نسل حموات خیبن گونجیدہ دبی گرک عنوانا محافظہ بکن. دین اسلام دین اخلاقا، دین اسلام دین مرحمتیا، دین اسلام دین شفقتیا، دین اسلام دین براتیه. خدا عز وجل ما بگرین جوان انسانی گود بما ایمان آنیا و خراست کن. خبردانا ما داوی حمد جرب عالم ربی.